tugomba gutanga amazina y'abanzi bacu ku Mana. Tunataka kufanya majina maadui yetu kwa Mungu. Kuko niwatanga umwanzi wawe, Kwa sababu kifanya adui yako agahura n'Imana, anafunganana na Mungu, agahura n'Imana yawe, anafunganana na Mungu wako. Yesu ashimwe cyane. Mungu apewe sifa sana. Azarekura umugisha wawe, Ataachilia baraka yako, azarekura ibyawe, ataachilia ya kwako, azarekura ibyawe. ataachilia ya kwako. Bibiliya Bible yatubwira Yefuta arajya mu gihugu cyato, inatuambia Yefuta akaenda katika aricarirayo, akaikaa huko, asenga Imana, arateka, akaomba Mungu kwa kimya. igitero cy'Abamoni kirategu, Vita ya Wamoni katayarisha. bene wabo na Yefuta Wakao Yefuta bamenye ko ari igitero gikomeye, wakajua kwamba kuna vita kirenze imbaraga zabo, vinashinda nguvu zao, kirenze ubushobozi bwabo. vinashinda mamlaka yao. Bakora inama muri bo, Wakafanya baraza kati yao, baravuga ninde yadutabara, wakasema nani ataweza kutusaidia, ninde yadutabara, nani anaweza kutusaidia, ninde yaturokora, nani anaweza ninde kutuokoa, yadushigikira. nani anaweza kutusaidia. Biravye muri bo, Wakaangalia kati yao, babura na babone na muntu n'umwe ashobora kurwana, wakaona kuna ndani yao kuna mwanaweza kupambana, babura na muntu n'umwe ashobora kurwana. wanakuwa pamoja nao. Kubera bafashe Imana y'abantu ari nyembaraga, Sababu wakamata Mungu wao, bafata Imana y'abakireze bijya byose, wakamata Mungu anazidi yale yote, barayigira Imana iheze, Imana ikomeye, Imana ishoboye, Imana yene imbaraga, irengeye ibyo byose. Bakabona Imana yacu nayo ntabwo dushobora, utaweza. usabwira umurozi, Mwambie mchawi, munda gukoresha ibikorane hanze cyangwa ruguru, napenda kufanya mikutano hapa katika mjini au Berimani. munda gukora ibikorane hanze n'uburyo hanze, Napenda nonga ruguru mu makartier. na hapo Reka mabwire, igihe kimwe nakoze igikorane Muyinga, wakati mmoja nilifanya baramunira abakozi b'Imana, wakanialika watumishi wa Mungu. ndagenda Muyinga ngezeho abakozi b'Imana banyakira bambwiye, bambaza ngo ni wewe umukozi w'Imana uje kwica abarozi Muyinga. Wakati nilifika pale Muyinga, watumishi wa pale wakaniambia wewe ndio wachawi wa, wakasema ni mimi. Ni jewe. Ni mimi. Shitse kuri podium bagira abanyakiri, uzavugira uzabwiza ubutumwa mu giterane. Nilipofika hapo kwa madhabahu wakasema watahubiri katika hiyo mkutano. Navuze mu materaniro arabambwiye ko abarozi bakomeye. Nikasema katika mkutano ambapo kwa wachawi wasio kwa kawaida, Nimba bari mureka batangarise, hata kama wao mwenyewe acha niwatangazie. tumukoze banukagira ubwoba, Mtumishi wa Mungu sisi nugate ubwoba n'abatayimoni cyangwa n'abarozi. sio kwa wachawi wa Mungu. Imana yawe ikukoresha, Mungu wako anayekutumikisha iri hejuru izo mbaraga zose zigera kuga, iri hejuru y'ibyo byose. Nugatabwa n'igitsura cyangwa amagambo y'abantu bavuga, sio amagambo yose ahubwo gutera ubwoba. Hagaramo umukozi w'Imana, hagaramo umunyembaraga, garagaza Imana yawe muri wewe, haba kugushiza amanga, mugihe uzakugushiza amanga, Imana izakuvugira, Imana izabana nawe, Imana izagushigikira, yakira kila kizagutera ubwoba. Ejo twari mu masengesho, reka vuga gakara, Jana tulikuwa katika maombi, acha niseme kitu. haza umuntu Pakakuja mtu avuga ngo Imana yantumye, akasema Mungu alinituma. Imana yantumye ngo mugabo Mungu alinituma, lakini ngo ndagomba mumfashe ngo mugabo jewe sisegereze. nataka mnisaidie, lakini mimi siombioni. Mungu gani? Imana nyabati. Roho Mtakatifu gani? Mungu yeye nyabati. Mwenye anaweza kuambia wande kwenye kanisa, Anasema kuja agenda kuja mfashe unabii wangu, Mungu wa muziki. ukimaliza urudi. Wewe tufuga Bakisikia wasikie, watu asha unabii kijerewa. Mungu akukwambia wa sasa, ninataka niombe kitu mnisaidie, mnipatie makuta ya mteo kuchuruza marengarenga. Imana ni akujengoza Mungu ndio kutangaza. Hiyo ni wewe. Hata Mungu ashakutuma. Na imana ya kuunga. Si watumishi wa Mungu tulitoa nabii, hatuwezi itika. Wewe ni jisora kwemera. Tunaona njara. Hata uko na njara, usioneshe kama uko na njara.
Niona njaa. Niko na makuta. Mimi sikumupatia. Sasa mafuta na bosi na muhai. Acha niwaambie. Wakati Mungu anakutuma, hata ukuwe na njaa, hata ukuwe una manguo, wakati unaitika Mungu, unafikisha message yake. Kwa sasa nataka niombe kitu, lakini munisamehe. Mungu akakusamehe. Tukusamehe. Ushaudakasha Mungu wako na Roho Mtakatifu. Bamaze kubeshera mwe muyera n'Imana yawe. Kwa sasa niko na wakura Mungu, ukura dukura Mungu. Roho Mtakatifu kuna mupatia. Asifiwe Yesu. Nataka mnipatie mimi songome sana. Wengine nataka mnipatie mafuta kama sasa. Mungu alikupatia ndoa na mariaji. Ndio maana ukaolewa ukaenda. Mungu anakwambia sasa mimi nakutuma wewe kwa kiongozi wa nini? Wa matawa. Sasa wa Mungu. Wa Mungu alikutuma. Mungu gana naweza. Anachanisha bwana na bibi kwenye ndoa. Anakutuma muende uishi kukanisa ukwe wakingoba ngo kiongozi wa watawa. Mimi siwezi tika hiyo. Siwezi. Kwangu hiyo. Kwangu. Sasa kwa vile Mungu mnataka mnisaidie. Mungu akamjua aliko Bwana wake alisema kweli. Kama ni yeye Bwana wake alisema kweli. Mugabo wewe hapo. Ngoyo Mungu ndio Bwana wako. Kama uko binti hapa. Ngari na neema kumtumikia Mungu sana. Wakati ukiolewa. Wako kama ni muda yenyewe kuna tunamtumikia kwa Mungu. Utakumbuka. Na Mungu ataangalia kisa atakutumikisha mkazi yake wakati uko na Bwana. Kama kuna Bwana Mungu ukoki. Mungu atakupitisha mwenza zake ili mtumikie. Kama kuna Bwana mwenye na ukoka. Mungu atatia moyo Bwanako ili akuachie watu zake. Hata nikwambie. Kama niko na njaa. Nipatie pesa. Basi, nitakwenda nikwambie pasa mimi niko na njaa. Nipatie hapa msemaje vile Mungu ananiambia, Mungu alisema. Acha kwa Mungu uko na macho yako. Sasa kwa Yesu Kristo. Nenda kwa kanipatia. Sasa Mungu Mungu alisema kweli. Nani nilisema iko nasikia kama pia shaka. Tena kama chakula simba ya mategushi. Kama abisi nilisema kaigere kaendelea shaka. Nikasema kama ji asiki. Aitangwa na ishika tu. Jana nilitoka mapema tu nikamwona kwa kukiri kwa naenda Rubirizi. Sasa aye. Bwana nataka nikapata bideke naenda. Sasa nikutumie. Ndio vitambaa vya manyota. Yes. Sasa hata mweza kupata ile kama cha manyota cha manini hata Mungu akutumikishe hatuwezi katala.
kata. Atazi kata. Mtumishi atazi kata. Lakini angalia kisi. Aliko. Mungu atusaidie kabisa. Mungu atusaidie. Atusaidie kabisa. Acha niwaambie. Nikaanza wapi? Hakuna Mungu mwenyewe anaweza kuambia wewe tosha unabii wangu. Kisha Mungu anakuambia wao. Haini imani sura kugira ngo message imani kuelewa kurenze mu mufuko. Imana yabanya kurenze nawe mu mufuko. Mungu anaona urarenze uri gitiriti. Hari manje ngo kitari kibigona chocho kumari imana mtume kuri pastor atano mambie unakuja kumbariki kama Mungu anasema kumbariki imani wanakona chafita renze mu mufuko ararenze mwaka kanyi bihari mu gitiritiri habanani mana gutumu cuma ngoma grupa mama ngurumba ngo shaskango fashu musa ale utakono unibiro takuwa na unibiro umubingwa Unataka mbaya. sasa mbona waomba Gorema tena msafi. ngomo nisaidie ngo atango akamtae atango kucheza pamoja Sasa na wakati tunamtumikia Mungu kweli unaweza kuchuruza marengano hata kama kutuchuruza chenyewe utaanza kupata sadaka kuleta mkanda mjumbe Bwana Tangu niko kijana mpaka na sasa. Mana yacu nagaru mubingwa mana yacu ni nyambaraganu n'umuntu mutunzi yabo afite ifeza nisa apiga maombi tu Mungu sina kitu sai lakini kwamba nipatana kota Mungu atashainua mtu tena maiko na makuta atakubariki na kisha naona Mungu. Haleluya! Piga Yesu Kristo. Mungu alikuwa toa ndugu zako. Hapa Bwana ananifanisha kabisa. Sikumuomba. Roho Mtakatifu Mungu. Nabukare. Asifiwe Yesu. Hapana. Imani shika cha. Siwewe wanesere. Tunakuja mu maombi. Ona kanisa haya. Lakini muombe. Basa. Mukama kwa maombi Mungu iko anafanya miujiza mu maombi. Imani kwa kwa mitanga za masenge. Kama pepo ya totoka. Wala sinda yone ikitungu. Jo ile ule mwanamke nitaka. Wakati sana pepo nataka kujifanya kama ni Mungu. Ndio sasa tuko na macho ya kiroho. Watu kisama leo mtu tunaipona tunaikimbia. ndio wewe rahisi na kaimuka. Asifiwe Yesu. Imani shinga cha. Ya kana kije mshambari kimba. Baba tusiangalia katika neno la Mungu. Shambari kimba tujia wangala kuimusu. Sema ya siku ya leo tunatasimamia. Iravuga ngo Inasema eti imani kwibutse mu bihe byo gutabwa. Kama yacu tugiye guhagarika aravuga ngo kichwa cha neno Uwiteka akwibutse mu bihe byo gutabwa. Abana b'abantu baragutaye. Ariko umuswana n'Imana iraje kwitorera. Abanyakimana iriho.
Acha nimwambie vitu viwili. Imani kuumugisha. Mungu apatie baraka. Imani kuumugisha. Mungu apatie baraka. Kirasi nzima na shanayo. Haiko bei. Sana. Kanisa haleluya. Yo. Basa tagarukana ya. Kana koti. Na koti Pia na suti. Kasipe. Kama kile vitu viwili. Acha nimwambie vitu viwili. Uyu mosi Siku ya leo nimba barosi. kama wachawi Batanga masinacho bakaturoga. wanakamata majina yetu wanatumia. Kandi bigakunda. Tena vinaitika. Bakaroga business yao. Wanaroga biashara. Kandi bigakunda. Tena vinaitika. Amasina yao. Majina yao. Business yao. Abana murugo kwao. Watoto wako Bakawetana ku mafumu bakakora ibyo bakora. Bigakunda kandi ukabonesha amaso yao. tunashikana kuna Uyu munsi siku ya leo natwe na sisi abana b'Imana turatanga amazina y'abasi bacu uhoraho. Nimara murasusi unapata msao unachua. unomaze turatanga amazina y'abakoma bahura n'Imana yacu, barahura n'Imana yacu kandi Imana yacu irahura nabo barekura ibyacu kama baya barabirekura byanga bikunda. Satani yanga yemera abasi barabemera abantu bacu barabirekura turabatanga. Niba wakwemera gutanga umwana wawe kuma ati Imana natanze umwana wanje imbere yawe, Imana ikamwakira maze igataba kumukorera. Natwe turatanga amazina y'abazi bacu batwaye ibyacu. Niba umuntu agufite ideni kama kuna mtu ana deni uramutanga kumukorera, niba hari umuntu yakugiriye nabi akutendea vibaya uramutanga, arahura n'Imana. atakutana na Ibisaba ko turwana, ibisaba ko tuvuga, birasaba ko dutanga, tugasenga, Imana yacu ikamanuka. Reka ndigahura nabo nikabona vyikora kubera ugusenga. Icya kabiri nibidusaba ko twizera Imana, biradusaba ko Imana itwizera. inaomba Mungu tu atuamini. Mu gihe wizeye Imana Wakati unamwamini Mungu ukagera mu rugero rukomeye, unafika Imana ikakubona uyu muntu nanyizeye. Mungu anaona kwamba Hako biradusaba Imana itwizeye. Mu gihe dusavye ikintu mwana wanje namwizeye, reka ndemwe kino kintu yasavye. Reka mubwire, acha nikwambie. umufite umwana w'imyaka 3 Uko na mtoto wa miaka 5. ntabwo mwiza kumeza 10,000 Hauwezi kumpatia no mujya 10,000 kumpatia ufite ukwiza kaza kwishira mu kanwa, na amini Jamaa kwamba itabure. hawataichana. ufite ukwiza kumuha 100 gusa, Una imani ya kwamba utampatia nawe litabura na ribi ataka akichana ariko 10,000 10,000 umwize umuhe, umwamini umpatie. hawezi amini umpatie 10,000, Na wewe hawezi amini na wewe vile hawezi amini mtoto wako uko pite na umupatie ile 10,000, kama hiyo viumbi tume na Mungu hawezi kukuamini ni imani na wewe sio akupatia 5 milioni. agui milioni Akikupatia 5 milioni agui milioni anasema tasirabisha bure, akugera tano na hakuna kitu kitatosha mais ile franga, na akikupatia sasa kukirabisha utarudia tena, Mungu nipatie zingine hizo. Nakuta hata uombe haye hata ufunge haye, wakati Mungu anakuona kuamini kwa zile makuta, simamisha maombi, Mungu hawezi achilia. Lakini wakati Mungu anakuamini anasema huyu mtoto wake akiniomba hizi makuta na muamini, akizienda kufanyisha kingine ataleta faida kwenye zile franga, na Mungu atakupatia zile. Haleluya. Asifiwe Yesu. Imani Mungu muge yakwishe wakati ikakwishe kuamini mugimana yakwishe
kakwise. Mungu akati anakuamini. Kakwise kunivachu. Anakuamini Kakwise kunivakari. Anakuinua katika Hana homo ni mana eleza $1,000. Hawezi rudia kabisa. Hawezi rudia. Kiburi kitamukamata. Ataanza kuzara watumishi. Ataanza kuzara hiyo kitakuwa na ikaiko. Lakini wakati Mungu anakuona hivyo, ndugu yangu, unaweza kupatiza makuta. Ndio. Mungu atana ikikupata $100, ataendelea kuheshimu, ataendelea kukaa mkanisa yangu, ataendelea kumuona mkanisa yangu, ataendelea kumuona, ataendelea kukuikara wakati unaomba makuta. Zinazidi ile $100. Unaona Mungu anakufungulia njia ya $100. Juu Mungu anakuamini kupokea ile $100. Ile $100 itakupatia kiburi. Haitakupatia majivuno. Hautazarau watu. Tabaki unamtafuta Mungu. Tabaki unamwomba Mungu. Mungu atakupatia ile $100. Na tatizo zinaanza zinapunguka. Wakati Mungu anafika kulingana na kama unaweza muamini, akupatie $600. Utapiga makoti na utaomba njia $600 itapatikana. Utaona mkono wa Mungu wakati mkashakuamini. Haleluya. Tutaomba Mungu atuamini. Ndio. Leo tuombe. Kama unataka 26 milioni ya maruni, wakati Mungu anakuamini, omba zile makuta zitapatikana. Kama kile kitu niache niwaambie kitu kimoja. Muri 2020 2019 changiye twari mu masengesho. Yo wakati tulikuwa katika hatu mukobwa yitwa Garimi walikuwa mfia jina yake Kai. Yakoraga munzu z'abantu. Alikuwa anatumika. Imani mukaba mugendo upanga izo za kugaburira. Mungu akamwambia ndio upange nyumba nitaka. Araba amafaranga yo gupanga izo. Akapata pesa kupanga nyumba. Hanyuma abona ibifungwa, abona amasahani. Akaona vyakula, akaona amasahani. Aronga amashuka. Akapata mashuka. Abura matera. Akakosa tandiko. Twasenga Imana. Tukaomba Mungu. Kama tujye mafungo y'imistatu. Tukasema twende katika mafungo. Imistatu nzaba nigitangazo cy'Uwiteka. Hiyo siku tatu tutaona muujiza wa Mungu. Turasenga. Tukaomba. Umunsi wa gatatu. Siku ya 3. Isaa 9. Saa 9. Twabanye Imana iza mu muyaga. Tuliona Mungu analeta kusudi. Imani za mu nzira zose igomba kugutabara. Mungu anapita katika njia zote. Abana basatari wise. Kwenye kwasa. Imani igomba kugutabara, urabona Imana. Mungu anataka kusaidia. Na Mungu anaona umuntu ashaka kuzira umugambi w'Imana. Twabanye Imana iza mu muyaga. Tuliona Mungu anapita katika upepo. Yamatatoka tuwasenge. Yeye ndipo tulikuwa tunaombea. Tubona umuyaga uraje mwinshi uteye ubwoba. Tukaona kisulisho. Turavuga tugende twinjiye mu itore. Tukasema tunje katika. Igihe tuge ngo mugumaho ngangi amberekeje. Genda niyerekeje Uwiteka Imana yawe. Pale natani ziririkishe mimi. Reka ndakumwe mugihe ugiye gucika intege. Wakati naenda katika. Imana igiri gutabara. Mungu anataka ikuzanira umuntu akuremesha kubyo kigeye kimake. Kwa sababu kuonesha nyakati za Mungu zinafika. Imana yaraje. Mungu amekuja. Muwe muyaga umeguraza twagira ubwoba. Akakuja katika upepo. Tugira twigira mu itore Imana twengo mugumaho ngangi ana. Nataka katika kanisa Mungu akatwambia tubaki. Twabonye matera. Tuliona tandiko. Yasaka trevi. Yasaka trevi. Ifisa pese 30. Iko na pese 30. Twabonye iguruka. Umeona inaruka. Twabonye iguruka mu muyaga. Umeona inaruka katika. Ibibere bigayibiraga vyaje. Turavuga asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Twabonye matera kwae kubiraga vyaje. Matera ngo katika miguu. Ikiwe batu byo mbahaye matera. Mungu akatwambia na wapatia tandiko. Wanakuvyemera. Tulifasi. Turinde kwa umuntu yose kwitwa. Tunachukua kwamba turamura tukakosa. Imana wangu nabahaye matera genda mu ijambo. Mungu akatwambia ni wapatia tandiko wote mkaila. Yo matamo ko yarayirose. Hiyo tandiko hiyo mbita. Kusenga. Kwa sababu kuona. N'amafaranga yatanze. Na pesa hiyo. Imana gereyanura mu kinama. Imana ikuye. Kama ni atoa. Ngeze musi n'agatura Imana yikuye matera. Tangu watu watoka Mungu alitoa data. Yesu ashimwe. Yarayijyanye ko amelala hapo. Imana muwakazi. Mungu akampatia kazi. Imwana za mariage. Akampatia. Ijamatari benshi mutega kuhereza ubundi yimuta.
Mungu akamwamuru ile tandiko apatie wengine kugeza no baracayigame kiyamazeri Imana ya tangu sasa huyo mtu analika na leo. Amen, amen. Muje usezi Imana Wakati unamwomba Mungu ukasenga Imana ukayamaga unamuita Mungu kimuita Imana inyura mu zindi nzira zose Mungu anapita katika njia ishura amasengesho yawe anajibu kandi gakora igitangaza kandi Imana ukayibona byuko Gavuze teme yacu Imana igutabaye mu gihe cyo Teme yetu kashuka leo inasema Mungu anakuokoa nyakati zenye ulizotupa. Tusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Abacamanza Waamuzi 11 wera ku 24 kuanzia 27 kugeza 30 hadi 30 kugeza 33 hadi 33 27 27 kugeza 33 hadi Abacamanza 11 Waamuzi 11 Turabuke twese kugira twumve ijambo ry'Imana. Acha tusimame sote kwa sababu tusikie neno la Mungu. Abacamanza 11 Waamuzi 11 22 kugeza 33 wadusomere mu kintu ryo mu Kiswahili. 27 hadi 33 watusomeka. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Abacamanza 11 guhera ku murongo wa 30 mu gihe cyo gutaha. Nisema kwamba Mungu anakuokoa wakati wa kukupwa. Ndio tukupwa. Hari igihe kuba mu bihe Kuna wakati unakuwa katika nyakati ugatabwa n'ishuti. Unakataliwa na rafiki yako. Hari igihe kuba mu bihe Kuna wakati unakuwa katika nyakati ugatabwa n'umuryango. unatupwa pia na familia. Ibyo bihu bibayemwo Hiyo nyakati zote unaziishi wewe. nibisaba kugwana, Avioni upigane. nibisaba gukoresha imbaraga, Avioni ya kwamba utatumia nguvu. bigusaba kuceceka gusa Na kusitu ugasenga Uwiteka, muombe Mungu. Imana ikagaragara muri wewe. Mungu akasimika katika. Biritubwiye witwaga Yefuta. Biblia inatuambia Yefta cyari kinyendaro. Yefta alikuwa ni mtu wa kuomba. Cyari kinyendaro yabaga ku muhanda. Alikuwa anaishi katika mitaa. Haleluya. Amen. Yabaga ku muhanda. Alikuwa anaishi katika mitaa. Ariko Biblia itubwira ngo Lakini Biblia inatuambia yari umwana w'umumaraya. alikuwa ni mtoto wa malaya. Yavutse kuri maraya. Amezaliwa katika malaya. Se yitwaga Umwamoni. Baba yake alikuwa anaitwa Amoni. Uyu Yefuta Huyu Yefta avukana imbaraga zikomeye. akazalikiwa na nguvu zisizokuwa za kawaida. Izo mbaraga Uwiteka nizo yamuhaye Hizo nguvu ni zenye Mungu akiri mu nda ya nyina. akingali katika tumbo la mama yake. Yefuta amaze kuvuka Yefta alipomaliza kuzaliwa avukira mu bihe bikomeye. akazaliwa katika hizo nyakati ngumu. Avukira mu muryango w'umwanga. Akazaliwa katika familia inayomkataa. Aba mu bushima bugoye. Akakuwa katika nyakati ngumu. Aba mu bushima bwo ku muhanda ku mubarabara. Akakuwa katika maisha hapo mitani. Igihe kigeze Yefuta Wakati ulipofika Yefta arakura, akakomaa, aba umuhinzi, akakuwa shujaa. aba umuhinzi Akakuwa shujaa. akazaragenda guhinga. Kimwe cyane Mungu apewe sifa. Yefuta akavukira mu muryango ukomeye, Akazaliwa katika familia ariko umuryango we waramwanze lakini familia yake ni mkataa. kubera yavutse ku mugore Kwa w'umumaraya. sababu amezalikiwa mama yake alikuwa ni malaya. Aca avukira mu ibarabara, Akazalikiwa hapo barabarani. akurira mu ibarabara, Akakomalia barabarani. ariko bivuga ngo avuka n'imbaraga. Lakini Biblia inasema akazalikiwa Aba umuhinzi akomeye, akakuwa agira imbaraga nyinshi. akakuwa na nguvu nyingi. Biravuga ngo Biblia inasema Yefuta Yefta amaze gukura, alipomaliza kukomaa, alipomaliza kukomaa atangura kugenda guhinga, akakuwa anaanza kwenda, atangura kugira imbaraga muri we, akaanza kuwa na nguvu ndani yake, atangura kugira ubushobozi, akaanza kuwa na uwepo. ariko akurira mu ibarabara, Anakomalia katika miti, akura ari umuntu w'umunyembaraga, akakomaa mtoto mwenye nguvu, akura ari umuntu ashoboye, akakomaa mtu mwenye anaweza, akura ari umuntu wa Yesu. akakomaa kwa mtu wa nguvu. Igihe kigeze Yefuta Wakati ilipofika Yefta arakura, agira umugore, akaoa binti, arabyara umwana umwe w'ikinege w'umukobwa. akazaa mtoto
kudharauliwa. Reka mbabwire ikintu. Lakini acha niwaambie kitu. Hari igihe uba mu buzima buciriritse. Kuna wakati unakuwa katika maisha kudharauliwa. Umuryango ukatwanga. Familia inakukataa. Inshuti zikatwanga. Rafiki wanakukataa. Abavandimwe bakatwanga. Watu wanakukataa. Abantu benshi bakakuvaho. Watu wengi wanakutoka. Ivanye n'ubuzima urimo uranyuramo. Kupitia maisha unapitia wewe. Ivanye n'ibihe urimo. Na nyakati muhimu. Ntabwo ari wewe. Lakini sio wewe. Ariko ni ukugira Uwiteka Kwa sababu Mungu agaragare mu gihe cyo kugaragara ku buzima. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yefuta amaze kugerayo. Yefuta alipofika hapo. Benase bakimubona. Wakaona mama yako alipomwona. Bavuze ijambo ribi. Wakasema neno limoja. Mwonge kijya cha kinyenda. Ndio kile kiombaomba ndani. Bamwita kinyenda. Wanamuita mtu wa kuombaomba mama mashambo tamubere. Wakampatia maneno sio kupendeza. Kana majambo bako atakubere. Kuna maneno kupatia sio kupendeza. Kana masina bako atakubere. Kupatia sio kupendeza. Ifanye n'ubushimu nyuramo. Kutokana na maisha na. Ifanye nibi ya uri kuranyuramo. Kama mahali ulipopitia. Bakakuwa mashambo. Kupatia maneno. Bakakuwa masina. Kupatia majina. Bakakwicarira. Wanakuikalia. Bakagukorera inama. Wanakufanyia baraka. Ariko utabizi. Lakini hauyajui. Ariko reka babivuge. Lakini hata wayaseme. Reka babikore. Hata wayatende. Iby'Imana kigeze. Bazamenya ko ari Imana. Reka mubwire. Hata nikwambie. Urashobora ufite telefone. Unaweza kuwa na simu. Ukagira telefone. Uko na simu. Ka ufite abantu benshi muri telefone. Kuna watu katika simu. Kuba uri mu bihe byiza. Sababu nyakati nzuri. Mu gihe byahindutse. Nyakati zikibadilika. Uzomenya ko ufite injyanja. Unataka kama kuna wanadamu. Uzomenya ko ufite abantu babi. Unajua kama kuna watu. Cyangwa ubuzima buhindutse. Babandi witoge inshuti. Wale wako na marafiki. Wale witoge ingezi. Wale wako na niwe n'abatanga kukuvuga. Amafaranga yarangiye. Babwabwibone burabura. Irarangiye. Babandi witoge inshuti. Babandi wagenda kugira projet. Babandi wambika. Babandi waririzu. Babandi wasapotinga. Babandi washigikira. Babandi wemesa. Bajya nyene. Niba uzomenya ko ari inshuti cyangwa ari abansi mu gihe ubuzima buhindutse bwarahindutse wabonye inshuti mbi mu gihe nawe uhindutse inshuti urazibona batangura kuba bize ku buzima bwawe batangura kubura kuri WhatsApp ariko icyo gihe mwaravugana guhera saa sita z'ijoro uvuga kenshi icyumweru cyose kikarangira muvugana ariko amafaranga yarangira ubuzima bwawe aho bari kugufasha nawe nabyawe bafasha bagatanga gufasha bakuvuga baguponda baguha amashyamba bakuvuga amagambo baguha amasina ibyo bihe uzabibona haleluya bazatangura kuba bize bamwe bazokuboroka bamwe muri ku muhanda Yesu ashimwe bazakubwira ngo kuri bize bafatura n'ubuzima reka mubwire uzabishure ubabwire ngo komeza mube bize komeza mubure umwana iyo nimero yanjye hari umusi izahinduka kuri iyo nimero musaga nimero yahindutse Yesu ashimwe mwavugana kuri limiteri bakuburoke kuri limiteri Imana nayo iramanutse igwaye rewo bakoresha rewo Imana yahinduye umurongo Imana yahinduye ubuzima Imana yahinduye inzira abe bari bakumenyereye basange basanga bicaye ku ntebe ya biro Imana yahinduye pasiteri Mungu amegeuza nyakati pale. kugira bagera huyu Kwa sababu wafika kwa mahali ulipo. bazakonda kuri telefone Watakutafuta kwenye simu. bakonda kuri telefone Kwenye simu. bakonda kuri telefone Watafute kwenye simu. kuri nimero bakubloka Wale namba waliokublock. bagaragaza hanyuma Tutajaribu baadaye. ngo nagikoresha iyo nimero Eti tumekishitena hiyo namba. bazabura amahoro Watakosa amani. baje kumukera Waende katika. twabona inomero ye Eti tuliona namba yake. twaronka umwanya we Tuliona kera bishuru rye nta mwanya anawajibu nta mwanya
Yefta bamubonye alipomuona mani gumugisha Mungu akubariki. mani gumugisha Yesu ashimwe cyane Yesu apewe. Yefta bamubonye Yefta alipomuona dada se wakwewe ya baba yake wamagambo wakampatia maneno, baramuvuga wakamsema, bamuhamasina wakampatia majina, bamubwira ikijya cyake ngendaruke wakasema kile kiombaomba mahali ya iyo kulala. userutse mu nshuti Wakati tunapojitokeza katika muri ubuzima bwahindutse wakati nyakati zimegeuka, bakavuga ngo maisha wanasema mbe uneacha maze leta moja na leo ubuzima bwahindutse maisha yamegeuka. reka babivuge Hata wayaseme imana usenga nayo bahasi awuvugana n'imana nako bahasi wanaungana Mungu hawapati. ahura n'imana ni bahasi Wanaungana Mungu hawapati. umunsi bazakubona Kuna siku watakuona wambara igitenge unavaa kwembe, wana wambara superi wanavaa kwembe. wagenda n'amaguru Ulikuwa naenda na miguu. baba ugenda wicaye Unaenda miguu na batangura kuvuga bosi waanze sema marucha kwa sababu ntibamenya aho wavuganye n'imana hawakujua ntibamenya amasezerano imana guhaye hawakuona hali. reka mabwire Acha niwaambie, satani shetani amenya umugambi w'imana anajua njia za Mungu. ariko namenye isaha y'imana amenya imana igiye gukora ikintu ku buzima bw'umuntu Mungu anataka tena kitu fulani. satani amenya Shetani anajua. wari umugambi imana ugira ukoreka ku mwana w'umuntu ariko namenya Lakini isaha ya kristo amenya ko hari ikintu kigira gikoreke ariko namenye umunsi cyo guca kucakura namenye umunsi namenye isaha aho no satani igenda Shetani anatudanganya. abasi barakuroga Watu wanakuroga. batazi imana ivugana nawe Hawajui Mungu anayeongea na wewe. aba n'abakiri Na wengine banakuroga wewe akakuroga. uko namutumikia Mungu Mungu anamukorera imana. banasahabu Bakibagira. kama Mungu anaongea na wewe Wewe imani. banasaba kikuroga kama Mungu atakwambia wale walikuroga na nakwambia kisa Mungu atakutawala satani ana akili Satani anaambia. bachayo wana akili Abarozi na abje. na hao wote wanadamu wana akili Aba bana baba bosi na abje wa Kristo. Yesu ashimwe cyane yafutara bamuhamasina Yefuta akampatia majina. akibageramo Alipowafika hemo, bamubwiye ngo yaba yafuta wakamwambia Yefta, bawa kinyandoro wewe kitu cha kuombaomba reka tukubwize ukuri hata tukuamilishe nta wewe. kintu na kimwe Hakuna hata kitu uzatorana mu bya data utachukua kubera bawe ikinyandaro kitu cha kwenda ikigeretseko bapfutse kuri maraya umezaliwa katika reka maraya. nakubwire Acha nikwambie, imana igomba kugutabara Mungu akitaka kuokoa nireba amashuri angalia somo, nireba doktora angalia nireba famiye nireba umuryango nireba wavutse nireba icuri nireba ngo urambaye ngo usa neza imana yitaho gusa nicyo imana avugana nawe imana yitaho n'isezerano ni ahadi. biravuga ngo Biblia inasema hivi, imana ibwira musa Mungu akamwambia Musa, yewe musa "Ee Musa, nibutse ikintu kimwe nakumbuka kitu kimoja. nibutse isezerano Nakumbuka ahadi." naye shadrake na meshaki na mugore Meshaki na- naye aburamu Abrahamu. na isaka na yakobo na Isaka na Yakobo, ndabyibutse ndibutse iryo sezerano nakumbuka hiyo ahadi. nicyo gitumye Ndio maana ndakora abisirayeli ndabara abisirayeli taifa la Israeli imana ntabwo yaremye ngo bari bababajwe Mungu akuona ngo kisema bari barushe kwa sababu anatoka. nuko yabwiye aburahamu Kwa sababu Mungu alimwambia Abrahamu na isaka na yakobo na Isaka na Yakobo, iravuga ngo nzarinda urubyaro rwawe akasema Zoruba inyagano Zoruba inyagano Zoruba inyagano imana ibyibutse Mungu alipofikiria iramubwira musa akamwambia Musa, nyemera ngutume kuri farawo nataka nikutume tena mubwira kwa akora abana banjye wewe, mwambie ache watu. imana ituma abamarayika Mungu akatuma malaika bakagenda ku banzi bawe wakaenda katika adui bakagenda zao, kuri satani wakaenda kwa bakagenda ku madayimoni wakaenda katika mapepo. bakavuga ngo mvuke uwiteka avuze Sikiliza kisi Mungu murekure anasema. umugisha ujya mwana wawe Eti achilie murekure umugisha ujya mu wurima Eti achilie murekure izina ry'ujya mwana wawe achilie ile baraka ule mwanadamu. imana nicyo yita Mungu ndio anaita. yesu ashimwe cyane Yesu anaweza sana. baramubwira ngo Wakamwambia eti nta kintu na kimwe uzatora eti hakuna hata kitu kimoja. bamwe ngo
tukivuga wakasema tukimaliza sema turakwirukanye tunakufukuza turakwirukanye nitugukeneye haikutaki reka bakwirukanye hata reka babwire hata niwaambie umuntu uramutera umugeri mtu nampiga teke ko mumusunike mu isezerano ry'Imana kuona Imana igumugisha mama bikasabye byakora byake amafaranga iteka ryose yafuta byaramubayeho baramwirukanye awungira mu gihugu cyitwa Tobu arajyayo aratekana aratuza asenga Imana ahamagara Imana ayereka ibibazo byose Imana irabyitegereza igihe kigeze reka ndakubwire igihe cy'Imana kigeze hari inzira Imana itegura hari ibintu Imana itegura kugira igutabare kugira ikugire neza Imana yacu ntajya igibesha iyo ivuze irashika iyo ivuze iragaragara Mama, ndimo ndabona Imana ikuye blockage ku buzima bwawe. Mama, niko naona Mungu anatoa blockage katika maisha yako. Umubiri wawe ugiye kunezerwa, unaenda kufurahi, uve mu kirere cy'agahinda n'umubabaro, utoke katika anga ya umuntu wese azamenya ko wahezagiwe, isura izagaragara nk'umuntu yabonye Imana. Imana igiye kuguhindurira kubera Imana izanye umunezero umutima wawe, umubiri wawe Imana igiye guhereza umunezero bivanye n'ibyiza bifadike Imana isize. Mungu anaenda geuza maisha katika maisha yako kwa sababu ya Mungu anabadilisha nafasi. Yesu ashimwe cyane. Imana biteze rero kugaca dusenga n'Imana. Imana dutabara. Mungu atusaidie. Reka ndangizire ijambo. Acha nimalizie hili neno. Biblia Bible yatubwira Yefuta arajya mu gihugu cya Tobu. inatuambia Yefuta akaenda katika aricarirayo akaikaa huko asenga Imana arateka akaomba Mungu kwa kimya. igitero cy'Abamoni kirategura Vita ya Waamoni katayarisha. bene wabo na Yefuta Wakawa Yefuta bamenye ko ari igitero gikomeye wakajua kwamba kuna vita kirenze imbaraga zabo vinashinda nguvu zao, kirenze ubushobozi bwabo vinashinda mamlaka yao. bakora inama muri bo Wakafanya baraza kati yao, baravuga ninde yadutabara wakasema nani ataweza kutusaidia, ninde yadutabara nani anaweza kutusaidia, ninde yaturokora nani anaweza ninde kutuokoa, yadushigikira nani anaweza kutusaidia. birebye muri bo Wakaangalia kati yao, babura na babone na muntu n'umwe ashobora kurwana wakaona kuna ndani yao kuna mwanaweza kupambana, babura na muntu n'umwe ashobora kurwana hakuna anaweza kupambana, babura na muntu n'umwe ashobora afite imbaraga wakaona ndani yao kuna mwenye ana nguvu. baragira inama muri bo Wakafanya baraza ndani yao, ninde yadukiza nani anaweza kutuokoa, ninde yadutabara nani anaweza kutuokoa. baravuga ngo Wakasema eti hari uwadutabara nani anaweza kutusaidia, hari uwadukiza nani anaweza kutukonyesha. wewe unitwirukana Na mwingine ametulia natwe wasanze ari umunyembaraga kanisa ni mwenye ni shujaa. ariko bazoguta Kuna wakati watakutupa basanga umunyakamaro kuri bo watakuwesha kwa mtu wa faida, bagushakishe bakutafutishe nta mbaraga ubigizemo na hakuna hata uwepo nta unataka, bushobozi ubigaragajemo hakuna unaziririsha kubera ugusenga kwa kwawe sababu kuomba kwako wagurukije abagushigikira umesimamisha watakao, wagurukije abagusapotinga atasimamisha watakao kubera gupfukama kwa kwa Imana sababu no guceceka babo ngo nta wundi yadutabara atari Yefuta wakasema kuna mtu anaweza umwe twirukana ule mmoja umwe tukio ule twasuzugura kudharau umwe twahaye izina ule tukachaji tugende tumushakishe wewe tutafutishe. babo ngo baragenda baramushakisha Tena sema kaenda kwa bageze igihugu cya Tobu walipofika katika nchi ya baravuga ngo yewe Yefuta wakasema Yefuta, yewe nyakubahwa ntabwo mheshimiwa, bamwise ikinyenda hakumwita kilala icyo hicho. gihe yaragize akamaro kuri bo Hiyo wakati alikuwa na faida kwao, bamwitwa nyakubahwa wakamwita mheshimiwa, baramubwira ngo abanyegipo Abamoni baduteye wakaongea Waamoni wametushambulia, badushobora kudutabara unaweza kutusaidia. yabishije barababwira ngo Aliwajibia nani atuambia eti iki gitumye mushakisha nini na watuma niki mnanitafuta, gitumye mumamagara kitu gani kinatuma mnaniita? arababaza ati Akawauliza eti muragomba kuba bera umuyobozi mnataka nikuwe kiongozi wenu? baravyemera Wakakubali. Imana ya Yefuta Mungu wa Yefuta imukura mu gasuzuguro akatoka katika mazao, abamuteye baramugarukira walimtupa akamrudi, abamuteye baramurondera waliomtupa abamuteye baramushakishije waliomtupa akamtafuta,
n'abamuhaye isura, n'abamuhaye amatwi, n'abamuhaye izina, bamuhaye itwi, bamuha irindi zina, bamuha andi magambo, bamuha n'icyicaro kugira ayobore, kandi bari baramutaye. Yefuta atarahagara aravuga ngo Uwiteka ngiye kurugamba, nunaba uratabaruka amahoro, ukama abamoni abanzi banjye, ikizasanganira cyose izakigura. Yesu ashimwe cyane. Imana iramutabariye aho yatariwe, abamutaye n'Imana yagurukije, aho yatariwe n'Imana yamutoreye. Niyo mpamvu navuze ngo Imana igutabariye aho bagutariye, aho baguhemukiriye, aho bagucokoreye, naho n'Imana igize igutabara. Reka dusenga n'Imana. Acha tuombe. Amen. Tunagomba rero dusenge muri ryasi. Nataka tuombe na sasa. Bane biteze gusengana nawe. Nani wanataka tuombe pamoja? Yesu ashimwe cyane. Amen. Turasaba yuko Naomba ya kwamba tugomba gutanga amazina y'abanzi bacu ku Mana. tunataka tufanye majina maadui yetu kwa Mungu. Kuko niwatanga umwanzi wawe Kwa sababu kufanya adui yako agahura n'Imana, akafunganana na Mungu. agahura n'Imana yawe. Akafunganana na Mungu wako. Yesu ashimwe cyane. Mungu apewe sifa sana. Azarekura umugisha wawe, Ataachilia baraka yako. azarekura ibyawe, Ataachilia ya kwako. azarekura ibyawe. Ataachilia ya kwako. Dada, mbonye Imana igufashe ikiganza, Dada, naona Mungu anakukamata mkono. mbonye Imana ikoze mu nda yawe, Naona Mungu anakusa katika mikono zako. mbonye inda yawe Imana isizemo umugisha. Naona siku zako Mungu anasema baraka. Inda yawe Imana isizemo umugisha. Siku zako Mungu anasema baraka. Icya kabiri Imana ikoze deliverance mu nda yawe. Cha pili Mungu anafanya utulivu katika Imana iruguruye igitereko ryawe, Mungu anafungua ure matrice yawe. ile nani. Imana ikozeho deliverance, Mungu anafanya hivyo. Imana ikozeho deliverance mu nda Mungu yawe. anafanya utulivu katika Imana irekuye umugisha, Mungu anatilia baraka. Imana irekuye umugisha, Mungu anatilia baraka. Imana irekuye Mungu umugisha. anatilia baraka. Reka ibyo biganza byanjye ko ndabona umugisha w'Imana Katika irekuye mikono yako umugisha. naona baraka Mungu Imana anashika. umugisha w'Imana, Ni baraka ya Mungu. ko ndabona Imana ikora umugisha, Mbona na Mungu anampatia ko baraka. ndabona Imana ikora umugisha. Mbona na Mungu anampatia baraka. Yesu ashimwe cyane. Yesu apewe sifa sana. Imana igukora ibyo ngibyo. Mungu anakutendea hayo. Haleluya.